Sasia ya one agenda 111 no ya sa hospital project no enso traffic wamu anya sumfenti o say ahemfuo say hwan wo wamu so munya asase 80 sa wuti 88 a na obebu sa ho sa ade 111 na ade na 88 awo kirem se asase ho nsem so kura akoye bibia ho enu nti na nanado dan kwa kufuado ni dwumadie no ase ekwa afanfa ase obi a wabo a wonante no enu nti ye ka se wase wo mugusu a etwe ho ntonto etwe su ntonto ehwe se ba bi miamia hodra wonum enyan sase di bie no won bekọ so apribie na timi aboa ma agenda 111 project ni trimopa no ebetimi akoso wawa wotoa ne nsam so bie ma no wochem sa ban we ya wotiso no na ba mu o wogusu agira ne mudie mu so obehwe na toa so obekọ na ho midie mu na nadodan kwaku fodo be fira banjwa no so de na gaga tuga wo mu de asi atwa kora atimi ahwe na sa agenda 111 project no atimi akoso sansem we gina da papa di tudwa e wotrede asante mantem wo se yesi baabi a kyekere aboa na hwa ne yegya no wo beka ya na nadodan kwaku fodo de aso kobo former pastor dwumadie wo ntoma no trede hwa no koye no nti endra da so wo mu gina ho no mo aye press briefing eka ensam no sa ne akoso wagana 111 ho ebo hu dawuro kire Ghana fo na manebo so afo kire mu se ye ka sei hospitals no wo mu si papa ya enche bia wo mbe papa bi ho entama watoa ne nsam so bia ma no wo chem se a contractor fo agusu gu adwuma so gidigidi tew ko fa sho breku na me de ne show so nti wonom ebo na pepa enche bia ebe ye hire ewo Ghana fo ani so targets 111 projects. The brief I have is 88 are currently under construction. It's grouped into 8 zones. In those 8 zones, you will find 54 projects. We have visited 33 sites so far, and we thought that today, coming to Trede, which is where it all began, it's important to showcase from Trede all that has gone on so far. We have also provided you with the reports of the sites that we have visited so far. The majority of them that are doing well, the few of them that are behind schedule, the ones we've had to terminate because they are behind schedule. The expectation was to finish within 18 months of commencement of work. So whenever anybody started work, the view was that within 18 months they were supposed to be done with it. It's nearly 2 years. You see the progress of work. Like here, I think it's above 60% or so. They have explained the challenges that they have had, some of which have been addressed, and we continue to go along with the expectation that we will be able to complete these projects within the districts so that they can serve the people and serve them. Pawutin Kagana the Samamba Oya Swafa Washa Amane Bonsam so information minister. Sansu Yamra Shebe Jania Wajram de Madesha 1 Fansa Yebiaba 2 Persuaso. Only one young for Quajo Ponkroma. Na anwa radio wotuna nado dan kwa kufuado fo wapomodin samho presidential advisor on health Dr. Anthony Nsiasare wonu so Ghana fo gidie mu kenase sa project we no ade so omo behwe wi ato omonsa afri ho Dr. Anthony Nsiasare etwane samsu biemu anu wo chem se agenda 111 trimupo we no eno no se ye behwe na ya preama apomodin samho no sipia sita enu ntina na nado dan kwa kufuado anajo ahomache asuomu woguswa gina babia wogina se wobepra na sa agenda 111 hospitals 111 no etimi akoso na yate yensa firi ho kra nti wo se won dia wogidie se hwie be 6th January 2025 de na Ghana fo atadwufo wa matede agenda 111 we ebeye adwuma papa wo mo keka nsem nyina da so enye nyina da ebeye te se de free SHS ye no watoa ne nsam so biemu ana ne kura mu se hospital no se wo mo bo mo modia na do shogba ni study hunu ne botai woduru hu a adwuma ebepema wo mo a wono makosua pomodi adwuma no enya asem ketwa hospitals a woduru mu no ye befa nipa bebre adwuma mu madwuma abusu so eden ewo Ghana ha
Ashanti region project we 17 plus 5 20 to 2 we say we 18 months but who say when you slight problem e land issue just we new drawing new architectural drawings e be ma one and cry abosamba akose bia left no kosoro na ba form and completion of the project no so no the completion of the project is according to the way the rate that the contractor is working. Once the contractor works he cases IPC and continue like here, so we have done in such a way that anybody who finishes, we are procuring the equipment. It has a lead time, so the equipment will be fitted in. So I'm sure from first quarter of next year, a lot of things will happen. All what has started, that is the vision and the aim of His Excellency the President, to commission them before the midnight of 6th of January 2025. And then if you go to wherever projects are, the chiefs and the people know what is happening there. So it's no amount of propaganda will stop Agenda 111 from going on. The ones here in Trede, we are very pleased, we are very happy what we have seen here. Please, let us put away propaganda. Health is not politics. We can't do propaganda of health. And we don't shy away from terminating the contract. That's why we have terminated some. Nipa wotini nkai ono ene tu aban no anase nanado danko akufu adofo eba no apomoden sam ho a ene wono na chance adosho gba yankwa ha yamfa na yansen ha Dr. Anthony Insia Asare Yetwa anopa no sia Ahenkan Kasiebo no so akoyanim wo ensem foforo enso emu a ne ehwe akoni abadie dwumadie ene ahyenkafo sade omonso dwumadie sibi ekon na enei oswafo a wono na ehwe eye akwan ne akwantempo dwumadie ntotoe esomche Minister of Roads and Highways ai onimonyamfo akwasi amu akwata wode nsa to nsa yam de kotodwe agufom e de chopa kase ena Ahenkan de 3.3 fanopa bosuo Kasiebo iso ade ko ade ama ahyenkafo mo anachi asan akase a ede ye mfrango no ekọ miaye agodo mekire tanker drivers fo no ene wo pa wonim achewi ne nyina ne se ade se ahyenkafo yi wo mo che se wo mate atua anya ade se wonim be hwe ede eye frango de akọ miaye agodo bi a ewo so mo hwe eboa ede bi ekọ na ebuso mo so mo pa ne se mo temu se akwanfo akwatantan de mo nam bi so pa na no so emma mo ehyen no ehaw bebre enu entino enei ene so okwa na obotu ba kokura tu na so de kọ no akwa akoziesie okwa no so kura ho ka enya asem ketwa entu edie sade tie no ntino wo mo eka kira aban se aban hwe na akwanbone akwanfo akwatantan a wo mo de mo hyen nam so ni nyina aban siesie sa aban ansiesie dia ne wo mo so enya de so mbekọ adwuma ne akọ adwuma wo kyena entisem no gazei wo mo so wo mo sit down strike na just we no muntu wo moto omotefa akosa no mo hwe aban nanim na no ene onmanyafo akwa mu akwata akwase mu akwata mum kafra wono ede chof epai ede ema wonim se wosere wonim pa wonim se enei so mka so mu eti atua ede ha kase ena bebebra maimu ni nyina sanse ene ye ne yete eye aboabo ne patam ya frango yi sei gise ye dibi frinka buni mantem ne mia ya wodo de breyen edi so ga se wuntu shan ya na jese asenkafo mo patam ya anaso mo muhia frango de do mudwumadie no ene won be for haw ne atete pa mu enu ti wo sra wonom se wode omon kwa adwuma na afen so no nyese wo ka kiro mo saa kekedu ne nsafo mutiri wo saa defedefe wo mo wasi gina yese wo behwe na akwan agodo anei asenkafo esre se aban no enhwen ensiesie no won be yedi nyina sanse wiase ye wo bia no mo chifo asempa kodo esanse asem no mo ka no aya asem a edam se akwan nya papa ne etuato wo mayimu dia na jese esofa so pa anything ezanse yetuato se mo fa binya ya kwan hawo ani anase mpotonyuma mo fa binye ema enoma ntimi konkan fa mayen na ebetuato na wie na jese ya kwan fa sege yenye afi yesu kwadan yenye weya yenye ayazabia wodo ni nyina gika kagura mu a na jese ya de se ekoba ne se eya ade hye ne mo oman ni mu no omo ebedi aban no ya pa to no de wotiri ye se eye ene tanker drivers fo ne hawa wom de ato aban ni mu no eya ade ba kwa wasa aban hwe ne woye na koye se wono soso eyo soafo otua asaso na anu onti no wom de nioma agu akwan so a ene anya asem keto wom ba behwe na akwan awodo a ene asenkafo no ede eho ehawo nyina ato aban ni mu no animanimu ya no omahwe no masiesie amanuoma nso etimi akọ eye enkatu die wo pa eye asenkafo ya chopa se wono mo enko adwuma odo muguso mo ye adwuma no omo se aban so so eye na afam de aboa se de be omo adwuma no ebe kwototi toti ede ama eye wono mo. The contractor has been instructed even to widen the road so that a drumra road now benya enough space both right and left road to do that.
the road has been properly engineered and the contractor is on it. The contractor is well. And Maduma Muye, a support to the economy of this country. Aduma Muye, a national security asset. So we are with you, and I am pleading with you, sir. In fact, Semini executive here before say the engineers now because joint technical committee may appoint about 3-4 of my engineers. Now most of say Mama 3 or 4. Okay, now on your joint committee this discussion. I promise you, every week, once a week, I will be coming here. Put me on record. I just said they are service, but to find outside the country. Private to find the chief minister, and the chief director. Adeshimama ene awuti ye yoswafo na hye akwan ne akwantempo dwumadie ne ntotoye eso Minister of Roads and Highways onimonyamfo Kwasi Amoako ata na opa eye asenkafo mo na ehwede eye frango dwumadie awodo no enso de kwamya me yahodo na wo maikokoro kana mu ya na nanu si ya pe na yede ye ne eye President, Vice President mum the Tanker Drivers Union. Sunday Alabi twetwe command ready to ja echrem say. The abani kan nyina won mate na ya asama da ni omokofa asemi de betumu pesa aban akwani bi nyo siesie pe o waseme ibani mebayani o no de sa fo mutiri sa to no de ogide se osoafo ayoni manyafo kwaku Kwasi Amoako mum de na kwaku twitwa makwa mu Kwasi Amoako ogide se nsem na wo kan nyina no eyemrada sem wo de dada wonum keke ye no beko ye kan kwa ebisi da ento no de enkosi mmra wo mbehu se aban de mfidie egu akwane so na wo ye na nibra eso no enya de se wonum so behwe no mo ne omade hye ni mu nyina ati agina yese wonum ebeko adwuma. And in the further consultation with our members, the union has decided to suspend strike by midnight today, 29th June 2023, based on the following conditions. 1. Though works are currently ongoing on toll road and the contractor increase his equipment holding on the road and ensure that riding quality is improved within 3 weeks. 2. The access road to the depots in Kumasi, Takoradi and Bupe are improved. Works on this access road will be commenced by tomorrow, 30th June 2023. Number 3, a 7-member committee formed 3 from the ministries, 4 from the unions, has set up to monitor the progress of works in Tema, Kumasi and Bupe, Takoradi as well. So this is what we have come to conclude on. Thank you all. Na just we kura de aja ewo muso mo nse dan je osoafo yi nsam ni nidie nanso omo chemuso omo behwe ne saa na aja omati ase na strike no ma suspend ti o se ahumachia na chese oma call no offer ene omo hwe animu se ensema wodo a osoafo na aka no animu ya no omo enso be ne saa opanyina wote ne kan Vice President the Tanker Drivers Union Ora Sunday Alabi ana Adeshimama wote ne kan no ene na no so yakoto aba asen no ofo ne mpatam ekwafo bi di ntwo no omudi ya no so nyancho ketwa big one bi na omudi omunchirechiremu aba na asa ne ebekwa no so no obi pa asase ato ajumakuo bi a omudi mu pa pa asase ato asase edakwa ho pe de yempa asase edamakomo yepa ahojo asase ane hojo kama yampa makomu de enti se wo asase a eda kwa ho perfect Jubilee Hospital achemda Jubilee Hospital eba besi aboabu chamber bia filling station aboabu filling station wo se chain da kwa ho amesro fa number ina frɛ na wo mo beto asase no se wo kura de wonto na de be rent a ni nyina mayenkra enu nti na wa frɛ mpanifo no wama mo pasase no tisi a meba beto ne sisi as rent so meba beje ama osisi a ti frezo 244 878763 0244 878763 na anopai mamimusa se wetimi abomode abo ensuo ni bi de agu obo de ai sansa pomde party hunufo no
wɔn mo ɛkyerɛ mu ɛsɛ anɔpa bi asɔre wɔ sɛ otimi nya nsuo ɔhu anya hwe kora ka ma ba kono abobɔ ɛboa sanfere wo yam na afi no nneɛma bi apɛsɛ de ko ugu nipadua no mu ɛnɛ dan bia watimi de agum ɛno boa ɛmo apɔmden nso timi sipi esita ɛde ma na nsuo no wonnom so a no wahwɛ mu osan sɛ nsuo awodawdo na aba na no sɛbsɛb mpɛdu asakafra cho yadeɛ ne nam dodoɔ na mu a kyerɛ sɛ wobere no mu awie na saa de hɔ foforɔ ɛde abrɛw na saa nso so no wɔhɔhoɔ no a wɔnom ɛnam kwa so ɔmo ɛba no meka kyerɛ so ɔmo ba Bomodin koto eye rich drop natural mineral water enwa mo ba fama mo akwaba na enwa so no pa bia wo sori a mepacho ka boma ba ko no wabo ebetimi aboa mo pom de asipia sita afi wo no so bana de mo akwaba ensempa biara ajese wo bia wo behwe de agu anim omo konso mu diudi ko ensuo no de ma ye no na ensuo na do we de na de sa ti wo kire bi omo ba na aja omo ba bo so mu kuto mu nsem akyade fefefe no de ba be kyewsa so mba ye no akwaba na de ma wo mo no atere wo manum mepacho rich drop natural mineral water no a na enobe piem ewo eye achimam ne patam mu a ye bobodi gu ye bo san se boye pa ma neoma eso e de ko eye enkan na wen sen ba bia obutu bia wo eye ochimam patam ya no ba bia odia ne se wodo ne ye bedi nkomo ye wo sen e de nsuo yi ekọ mia hoduo ba bia tokuro bia bon bia o hyem bia no odia ne se obefre yo frɛ ya ye de ebetoa wo na mom se opendudo mu susu etu dia wotimi so ba ya tran na so ba betunduduom na kyese wetimi akoto nsuo ni bo ofisa betie na san so na onnom so a eboa mu apomden esipi esita which drop enterprise for mo dwene ehun ti na ode rich drop natural mineral water so ede aba nsuo yi mepacho akiri kwan nya yira kwan achema boabo peace town na eye nsuo adwosuo enso ewo na wo eye enkampuni mantam ne fifire mantam akoka so asipi ehon so kwa na dodo mo betimi enso anya bi atu na ubetimi so afre yen se de meka yen ne yetimi de bi so ato ba bia obutu bia 0241 666 508 me fa de bi 0241 666508 and 0555 25 0872 0555 25 0872 eno aya rich drop natural mineral water mpacho pebina bobona de mo yeda soronko enu nti adehia dodo na atu agusu a wonto ho ase no enie eya bedwaku mo na hwe eye enuane nuro ayedi ko nipadua ni mu ene eye de eye nipadua no ani nyina no mekire food and drug authority for wom do mo nsa ahyase a wonom agye nsuo ya to mu preko pe sampa nsuo no eya aboju nsuo a emuda ho krojin jenkwa yanim ewana pano nsia akan kasiebo no emu Ahenkan FM edidem Trotro Penny General Secretary the man New Patriotic Party ene pipi amanyoko no eye Owura Justin Frimpong Kodia edi ababetu dwase ntwa ene pipi fo kodi aya June bosum da toso aduonu nso wa fempinu ne aduonu miansa na anu adaya wa asen no frene mpate mo by election no ni nya so mantimi anhya dance esi omu ansi ankwa akoton ade ni ye ade ton no yes pia wata ha enko siane meko wo ma ehunjeje ho no anu nti ana ade na abu aba wa mo chantim badua ye bu na wanyina ye de toso de ane onka jempo nti ebi na ato mo so man ka de ya wa ma sese mu nkuku ni omo nkeka nyina ba so mo de ko ye nyina bo mo ka yese ye ma mo twe mo ko nyina memo mo de ko nyina bo ka chese fumfram me ka ba fie eno mo de aba betre fia chese o mani so ate o mo wan etu o chese wo mo ahye dansie esi o mo ansie se ko mama tuom na ko metwitwia wo man twitwi ni ye antwitwi o mo na se chese dwale na nkasa no o mo ho na nkasa mo dwale nya no mo ho nenem o mo dwale nya no mo ho nenem ti chese ehuro ni nsuo na nkukọ kọ baabi anti na abato no anhyada anko yi amfama wo mo Owura Justin Frimpong Kodua cheche ni nsem no se abato ne kwa awiye no Ghana fo nyina atene nso osan bomu akyere mo Owura James Jachikwesi wonya abane mu 17,245 na wamu nipa Owura Chasopoku onu sunya 12,630 na chese abani atutuwie no na MPP fo mo mpaboa nyina yira mu hu baabi mpaboa ni bi kura da chese o mani swatu o mse enwan masese ye kasei enya asem kumanti o mani aba mo ho so pa
ya wa mo hwe se o mekeka ne oma asi ani chochoofo pani edema ani pipia manyoko nche sese o mo kwa kwatena se na wonom afa adwene pa ya fimpinu ani aduronu nan abato kakraka no won betimi ahwe na omde asesa aye enkunya dodo no a ewa mna hye badwafie no mo nipa o betimi kura yi no se ongotu franka no sa nipa no so kura mpo no awinie na afe NPP for 2024 omanya fa ahodie ani akomatoye mo wato ane nsam so bie ya na wo chem se kumawu ba election de nyamianum no kura pa ne obronsam atikọ kumawu ba election no so no pepa nche bia na ase no ofo de no eba so enti da so mu free kumawu ono mo no ma hye da nya brebebre amfa mbe ya campaign be bontoa e wa ase no ofo enu nti ana ase ye hunu ne sa ase cha so poku no wo mentimi alanchi ni ya mbo ne hunto ya mpa ne hunto ma ya nya ne hu dede enu nti o ana se so ma wiye sa mo akoni adu nanso no shaking ebrepa edu omanim. This is someone who won the seat from us in 2020, and until the Supreme Court made the pronouncement that he could not hold himself as a member of parliament, he was a member of parliament for the court, so he was definitely popular too. In terms of reality, in terms of what happened at Ahenkan, I'll concede that there was an element of sympathy that went to his way. Several propaganda message from the NDC also did a very typical and I said no. As a party, remember, right after the mobile elections, we didn't have enough time. We had to go quickly to have our primaries to elect our candidate. And yes, Charles Opoku was elected within the shortest possible time. By the time also against the timelines that he had very short, he couldn't get the time to market himself very well. So it is true that yes, we couldn't market him while the time was very short. Nipa wutini kai aya churofo pani dema ani pipi amanyokuo no owura Justin Frimpong Kodua Ghana adeshimama afe yede obekọ eye obi eman so na afi wi adwente ba komienu miensa bi de ato aso de amawo na yakwa madwumade aduonom so de aba beto aso de amawo yede okọ eye ene Rwanda mino enso so emu a Rwanda mino emu no omu agusu agese ene anya nsem ketua wo sanse omadehie bi ne mo wamakodi senseme ewo obi emai so mekire United Kingdom UK mino emu na nyina ne se wono fa akoti kwan so agese anya kwan papa so ene omukopie mu enso ewo UK mino enso emu ene sa yonti no enam so ama UK aban so ayena agye so obefa kwa bia so abo no masan ama wonom hwa ade a o ma piri ho sanse untimi nko bi man so wabra won hwa emfa eye ekwan papa eso na wotem zafin pino ene aduonu mienu mu kra na sanse mu ebobba ba ye kire mu se eye Rwanda man no ade hye ne mo a sabi mpadu asa wonom afa kwati kwaso be piem ye UK man mu nyina no womo ehwe sa de womo so akọwa ye wonom echi na ekwayon be so mo fa so ede wonom ekono eno na eye Rwanda man so hu ni se da bi enya kwan papa so enti ebe ya nkapenfo enhwe no mo ntenase na kwamu siesie asem na aba sen ne katrem mo nya asem mo akasankasa ena hwe no mo esiesie to mo mpe kwan mo fa so agya o metimi enso aboama adehye no metima ba beduru eye asomdue enso emu na o be so mo hwe no mo do mo fa so bonto so na wo mo de wonom enso eba wonom achi na no ena asem no ekase Rwanda man so ekire mu se da bi enye ekwan wasem penfo efa so eno no enti asem ye ho adane daru atwe manatimi akwa mu kura wo asandibia ama eye court of appeal krampo aye atemuafo mutata asem no so agya tum kire mu se da bi Rwanda for nsem no mo ka no emuda ho esan se wo mu se obi efum kuma obi nso mfum nya omafa koti kwan so no mabade no no jese sebisem mpradua so yeso yemfo mo fa kwan bi so ebe mo enkwa enso akoda eye esan enso emu echebe ya eye UK aban no enhwe na wonum empe kwa papa so mehwa aboa ama adehye mo masan so ba beduru mu krom anaso mu nchi asumdue enso emu na nsem no kasai UK aban no de o kire mu se da bi ewo mu se asem na kwa asandi bia ama eye atemuafo atata nsem no so age atumu ahunu se Rwanda fo nsem no mo ka no emu da okro je de na so omu chem se nya de so mbeti ensem no omsa de be kokko to foforo no ma kwa kwahwe de be piem enso ade afim ade abasa sankrofoi asoden na eye won enso so emu Maya fama fwadwe nkyere 12 bimbra Facebook Shama ba Edna benya odi abase wojidi se NDC for leadership mpanifo no wonom bekwaso akoso se ya sade omukwe ya akosi 2025
ono ne de no barima nana owusu ono so echia yen anapaya faso echia Dr. Koto etitaefo nyina wo mamuta na chi amisko spelele kaswa ono so say aka honorable Hawakum Sentuaso was it MPP shall bounce back in a sin of you say nyame adoma inshallah seat na baba be di MPP fo afa e wa sin of master planner Kentampo aka Kentampo na the BMW number I say MPP fo mo ma yen kan adwimbo mu o na baby a ye tumi wo pa no baby ankunya no de ta akoma ye no ya stronghold ho no ena mama ya ni enko ho na general election abano ye wini a enye Supreme Court ye wini no ena enye asen of nso no ye wini no ena ono so aka ne de sa aka ma ewa hai nana ampem general so so chia ya na pay Blazer San so e de aba 2pm asante mampo so mekan yo se MPP for mbelu support o wa sen of what ye de nyame ase se NDC for o mawini ne fala bravo enkoma onibonyafo James Jachi Kwesi MP elect ono ne de no Fidel Hayford